At king bagay at dapat akam tanda ring anak a Pilipino, ban kung mabiyalang maayos ang pong masaya. Nanulo kaya ring bagay arene. Ing modulay ni maglaman niyang tula, niyayaliwang lisyon, ang pong aliwaliwang pamaggabi, gewaday ni ban magsilbing gabi mo, king pamanigaral mo karengke ang karapatan. Kay ba't ning pamagaral king modulay ni, nasahang agawa mula din. Asasabi la ring karapatan ang magsilbi dang ibiyereng pamilya o kaanak. Asasabi ing maulagang dulot da ring katamasan ang karapatan. Subukin, basan na rin makatuking telatag, kulayan niyang maluto in puso, nung mayap yaing dapat ang pang-birthday nung agiya. Bilang 1, manigaral yung lisyon iberto, bayo yung makyanong kareng kaklase na. Manigaral yung lisyon iberto, bayo yung makyanong kareng kaklase na. Gusto ka, maluto. Bilang 2, gagamitan ng leyo ing gulot ng kayang papel ban makatipid. Gagamitan ng leyo ing gulot ng kayang papel ban makatipid. Kagaling mo, maluto. Bilang 3, magdabugya i Marlon potang utusan ng imano. Magdabugya i Marlon potang utusan ng imano. Gusto ka, Bertie. Bilang 4, sasawop yay tina king bale usong alayang klase. Sasawop yay tina king bale usong alayang klase. Gusto ka, maluto. Bilang 5, gigisa na na pamong ela ing pamangana bayo ya kumang pasibayo. Gigisa na na pamong ela ing pamangana bayo ya kumang pasibayo. Kagaling mo, maluto. Balikan, maulagang atatamasa mo rin kekang karapatan ang magsilbing ibyeda rin kekang pamilya o kaanak ang pambalo mo ing mayap at dulot na rin king bemo. Deni ing magsilbing gabi mo king pamanigaral mo karelasyon king modulay ni. Pakibatan la ring makatuking utang. Bilang 1, nanuya ing kabaldugan ing karapatan. Nanuya ing kabaldugan ing karapatan. Gusto ka, yapin la ding bagay at dapat atamasa la ing anak. Bilang 2, nanula ring kekang karapatan at dapat mong atamasa. Nanula ring kekang karapatan at dapat mong atamasa. Gusto ka, makapag-aral, midinan ustong nutrisyon, manuknangan king malinis ang pong ligtas sa tuknangan, luguran, makapaglibang. Bilang 3, atatamasa mo la ba ding kekang karapatan? Atatamasa mo la ba ding kekang karapatan? Gusto ka, opo. Bilang 4, nano ing mayap adulot daring karapatan atatamasa mo keka. Nano ing mayap adulot daring karapatan atatamasa mo keka. Gusto ka, dagulang malusuging anak ang pangmayari aking kayang pamagaran. Bilang 5, nanong malyari king metong atawo nung aline atatamasa ing kayang karapatan. Nanong malyari king metong atawo nung aline atatamasa ing kayang karapatan. Kagaling mo, dagul yang mangmang ampong maging yang sakit. Tuklasin, ding kekang karapatan bilang magsilbing gabi mo king kekang be. Puri mong abalo nung ding kekang karapatan at dapat ibyeda ring pamilya o kaanak mo atatamasa mula. Tara, umpisan tani ing kekang pamanigaral. Basan me ing tula king lalang. Mumunang pamangailangan ni Maricel H. Santos. Tuknangan ing kailangan, banting dalan ali manuknangan. Ini ing magsilbing panlaban, king pali ang pongkuran. Masustansyang pamangan, kailangan ing katawan. Ban atin kang sikanan, ayari ing kekang gagawan. Mamyalungan king dalan, kanyamang aranasan, ampong maka
makapamasa, ing lubod na magbayo, taryan na ka hanggang dulo, ning kekang karera king yato, salamat po kay kayungan po. Pakibatan laring kutang tungkol king tula, bilang 1, nanuya pamagat ing tula, nanuya pamagat ing tula. Uwa husto ka, mumunang pamangailangan. Bilang 2, aboryanan meba ing tula, aboryanan meba ing tula. Uwa husto ka, opo. Bilang 3, nanula den karapatan ame banggit king kanta. Nanula den karapatan ame banggit king kanta. Uwa kagaling mo, medinan tuknangan, gustong nutrisyon, makapamyalong ampong luguran. Bilang 4, nino deng mami o magparanas karengke kayong karapatan. Nino deng mami o magparanas karengke kayong karapatan. Uwa kagaling mo, din ke katamong pengari. Suriin, nanula rin kekang karapatan ang magsilbi ng ibi din kekang pamilya o kaanak. Lawan la ang pong panigaralan din tutuking karapatan mo. Anak, taong ing edad na 18 banwa pababa. Karapatan, din kailangan ng tao ban bumiyayang masalese. Din karapatan da ring anak kalupa mo, mayakit la king atas ng Pangulo bilang 603 in the Child and Youth Welfare Code na medinang bisa anyang Disyembre 10, 1974. Karapatan na ring balang anak at Pilipino. Karapatang mibayit ampong mikilagyo. Karapatang manuknangan, king tahimik at ligtas a lugar. Karapatang luhuran ampong sesen. Karapatan amidinan asapat a pamangan ampong maging malusog. Karapatang apaunlad ing sariling talento at kakayaan. Karapatang makapamyalo ampong maglibang. Karapatang makapag-aral. Karapatang magsalita ampong pakiramdaman ing opinyon. Babatsyanda ka, nene, balo mo na nung nanula rin karapatan at dapat mong atatamasa ang magsilbi ng ibi din kekang pamilya o kaanak. Nanula rin mayap adulot na rin ni kekang. Pagyamanin, gabay na gawain 1. Lawen la ang pong panigaralan ring litrato king Dane A. Itambal la ring karapatan apakakit da king Dane B. Isulat siya ing letra ni gustong pakibat karing bulis bayo ding numero. Bilang 1, lawen ning litrato. Nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, C. Bilang 2, lawen ning litrato. Nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, E. Bilang 3, lawening litrato. Nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, A. Bilang 4, lawening litrato. Nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, B. Bilang 5, lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, F. Gabay na tayahin 1. Idrawing ya king bulis ing masayang lupa nung ing kelatag manyabi ang atatamasa ning anak king kayang karapatan ampong malungkot a lupa nung adi. Bilang 1, sabi-sabi lang mamangan ding pamilya Reyes. Sabi-sabi lang mamangan ding pamilya Reyes. Uwa gusto ka, masayang lupa. Bilang 2, matutudya ialan ken gilid ning dalan. Matutudya ialan ken gilid ning dalan. Uwa kagaling mo, malungkot a lupa. Bilang 3, mamalimus siya king dalan ibasti banatin niyang panyaling tamangan. Mamalimus siya king dalan ibasti ban atin niyang panyaling tamangan.
Uwa husto ka, malungkot ang lupa. Bilang 4, i-mark anak niya pa makipag-obrane. I-mark anak niya pa makipag-obrane. Uwa husto ka, malungkot ang lupa. Gabay na gawain to. Sano ka rin tutuking panyalita, ding karapatan na ning anak, di na lang check, din kekang sagot. Bilang 1, luguran ang ponsesen ning sariling pamilya. Luguran ang ponsesen ning sariling pamilya. Uwa husto ka, check niya. Bilang 2, bumoto. Bumoto. Uwa kagaling mo, blanco. Bilang 3, malinang ing talento ang pong kasanayan. Malinang ing talento ang pong kasanayan. Uwa kagaling mo, check yun. Bilang 4, maging malusog. Maging malusog. Uwa husto ka, check yun. Bilang 5, makipate. Makipate. Uwa kagaling mo, blanco. Gabay na tayahin to. Mag-drawing kang puso king bulis bayo deng numero nung ing panyalita papakit siyang karapatang magsilbing ibyeda rin kehang pamilya o kaanak ang pangbatwin naman nung ali. Bilang 1, manuknangan king tahimik ang pong ligtas alugal. Manuknangan king tahimik ang pong ligtas alugal. Nung hindi kayong sagot, pusuya, gusto kayo. Bilang 2, apagtanggol ang pong asopan ning gobyerno. Apagtanggol ang pong asopan ning gobyerno. Nung hindi kayong sagot, batuin, gusto kayo. Bilang 3, adi ng proteksyon laban kay pamanabuso, panganib ang pong karaasan. Adi ng proteksyon laban kay pamanabuso, panganib ang pong karanasan. Nung hindi kayong sagot, puso, gusto kayo. Bilang 4, medinang sapat a edukasyon. Medinang sapat a edukasyon. Uwa, gusto ka, puso. Bilang 5, mibayit ang pong medinang lagyo. Mibayit ang pong medinang lagyo. Uwa, kagaling mo, puso. Malayang gawain 1. Sano ka rin makatuking litrato ing papakit aabibiyada ring pamilya ing karapatanan ning anak. Igulis siya ing masayang lupa king kawon lalam ning litrato ang pangmalungkot a lupa nung ali. Bilang 1, lawaning litrato nanuya ing sagot. Uwa husto ka, malungkot a lupa. Lawening kasunod a litrato. Nanuya ing sagot. Uwa husto ka, masayang lupa. Lawening litrato. Nanuya ing sagot. Uwa husto ka, masayang lupa. Lawening kasunod a litrato. Nanuya ing sagot. Uwa husto ka, masayang lupa. Lawening kasunod a litrato. Nanuya ing sagot. Uwa husto ka, masayang lupa. Lawening kasunod a litrato. Nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, masayang lupa. Malayang tayahin 1. Basan na rin makatuking sitwasyon na nula rin karapatan at tatamasada. Isulat siya king bulis ing letra ni gustong pakibat karing balang putang. Bilang 1, mayari ang mestra itina. Mayari ang mestra itina. A. Karapatang mamyalungan. B. Karapatang makapag-aral. C. Karapatang maging malusog. Nung ikke kayong sagot B, karapatang makapag-aral, gusto kayo. Bilang 2,
Pelista ng imanay Kevin king summer class king pamanugtog gitara. Pelista ng imana i Kevin king summer class king pamanugtog gitara. A. Karapatang luguran ampong sesen. B. Karapatang apaunlad ing talento ampong kasanayan. C. Karapatang makapamyalong ampong makapaglibang. Uwa, gusto ka. B. Karapatang apaunlad ing talento ampong kasanayan. Bilang 3. Sisiguraduhan ng ima ng irma na masustansya lagi ing kakananan. Sisiguraduhan ng ima ng irma na masustansya lagi ing kayang kakanan. A. Karapatang mamyalungan. B. Karapatang makapag-aral. C. Karapatang maging malusog. Uwa, gusto ka. C. Karapatang maging malusog. Bilang 4. Pangayari ng Manigara Lisyon Tonyo, Papa Brandeng Manalbe TV. Pangayari ng Manigara Lisyon Tonyo, Papa Brandeng Manalbe TV. A. Karapatang mamyalungan ampong makapaglibang. B. Karapatang makapag-aral. C. Karapatang tuknang king tahimik ampong ligtas alugod. Uwa, gusto ka. A. Karapatang mamyalungan ampong makapaglibang. Bilang 5, alila migaga na kading pengari ng abet agyang malakwan niyang digi king baledo. Alila migaga na kading pengari ng abet agyang malakwan niyang digi king baledo. A. Karapatang manuknangan king tahimik ampong ligtas alugal. B. Karapatang luguran ampong sese. C. Karapatang maging malusog. Uwa, kagaling mo. A. Karapatang manuknangan king tahimik ampong ligtas alugal. Malayang gawain 2. Tatamasa mo na ba ding tutuking karapatan mo? Di na yan check. Intulit ning kekang patibat. Bilang 1. Mibayit ampong midinan lagyo. Mibayit ampong midinan lagyo. Nung ingke kayong sagot, awa, gusto kayo. Bilang 2. Manuknangan maayos king tahimik alugod. Manuknangang maayos king tahimik alugod. Nung ingke kayong sagot, awa, gusto kayo. Bilang 3. Makapamyalong ampong makapaglibang. Makapamyalong ampong makapaglibang. Uwa, gusto ka. Awa. Bilang 4. Midinang sapat ampong masustansyang pamangan. Midinang sapat ampong masustansyang pamangan. Uwa, gusto ka. Awa. Bilang 5. Makapag-aral. Makapag-aral. Uwa, kagaling mo. Awa. Malayang dayahin 2. Paligaralan mula ring litrato, isulat ing karapatang papakit ding balang litrato king gulis. Bilang 1. Lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka. Karapatang mibayit ampong midinan lagyo. Bilang 2. Lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka. Karapatang luguran at sese. Bilang 3. Lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka. Karapatang makapamyalong at makapaglibang. Bilang 4. Lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka. Karapatang tuknang king tahimik ampong ligtas alugod. Bilang 5. Lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, kagaling mo. Karapatang apaunlad ing talento o kasanayan. Isa-isip, nanuya kabaltugan ing karapatan. Karapatan, iniding bagay a dapat mong atamasa, bandong mekang masalese. Nanula rin karapatan mo bilang anak. Dingkekang karapatan bilang anak, mibayit ampong midinan lagyo, luguran ampong sesen, manuknangan king tahimik ampong ligtas sa lugal,
Midinang sapat ang pong masustansyang pamangan, makapag-aral, apaunlad ing sariling talento ang pong kakayanan, midinang pamigatagong makapamyalo, ang pong makapaglibang. Bakit maulagang atamasa mula ring kekang karapatan? Ini ing magsilbing proteksyon mo, manibat ing pamanakit ang pong pamanabuso. Ini ing magsilbing gabi mo king aldoldo ang pong makabang panahon. Ini ing tutugon kareng pamangailangan mo bilang anak. Isagawa, basa ning tula king lalam, isulat lakilog ning mabilog, ning bagay apasalamatan ning anak kareng pengari na. Dakal pong salamat, pengaring pakamalan, ni Maricel H. Santos. Pali ang pong dindo, kung masyadong inindo. Uling aliko ko mibabayit, tuknangan ko makaadyana. Mamalimos king dalan, aliko man aranasan. Uling king pipanganan, atin laging pamangan. Ulining pamamyalo, aldoldo king dalan, dakal akaluburan, kanakong akamdan. Makatas ko kanwan, marap kaninuman, uling king kabyasnan, eyo ko pagkaitan. Dakal kong salamat, pengaring pakamalan, uling ing lubudyo, lubos kong aramdaman. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, tuknangan, pamangan, mamyalungan, makapag-aral. Tayahin, ding mayap adulot ning atatamasa mong karapatan at bibiyeda ring pamilya o kaanak mo. Nanula ding sagot, makayaring pamag-aral, apaunlad ing kasanayan, magpalimus king dalan, matudtud king kariton, mi patudtud manyaman pangabing. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, makayaring pamag-aral, apaunlad ing kasanayan, at mi patudtud manyaman pangabing. Kumulis kang maragul a puso king kidog ning kawun, isulat mo king kilog ning puso ing buri mong sagyan kareng pengari mo bilang kapasalamatan kareng karapatan aatatamasa mo. Nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo. Tatang at ima, dakal kong dakal asalamat king pamag-aruga ampong lugod a bibyeyo kaya kami. Kaluburan da kayo po. Hangganin mo, Kenny. Salamat!